Gaya ilang harga diri wong
Apa sebabnya Andisel bos micet lantarane bos micet maksa rabikon metu anune yang punya toko Widya neng Inces di duwe perasaan nyakiti terang-terangan duneng Inces sayang sing duwe toko Widya. Punya toko Widya kagak bos micet bos Vivi janji suci binti ganging kari setia kian tekan pegang lelaran Ang Didin gaya ilang harga diri wong lanang Ang Didin sayang kian tekan wong Batang Sari sayang wong Batang Sari Ang Didin wong Batang Sari apa sebabnya Ang Didin apa sih lantarane maksa rabikon metut talake sing duwe Andisel beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan diwasaban kon nunggu jaluk Maria yang punya Andisel bos Vivi yang punya Andisel bos Vivi kanggo neng Inces yang punya toko Widya mamanya kembar yang punya Andisel bos Vivi yang punya Andisel yang punya Andisel bos Vivi yang punya Andisel bos Vivi janji suci binti ganging kari mamanya kembar Papa Iqbal sayang Papa Iqbal tegang lelaran bos PMJ bos Maname Papa Iqbal Papa Dede Iqbal gaya ilang harga diri wong wadon Papa Iqbal sayang pintakan jaluk pegatan Papa Iqbal bos Maname apa sebabnya Papa Iqbal apa sih lantarane maksa rabikon metu anune
Apa sebab bos micet masih lantarane maksa rabi kon metu anune kanggo sing duwe Andisel sing duwe toko Widya sing duwe Andisel apa sebab Andisel bos wipis sayang Andisel bos wipiku sayang Andisel duwe perasaan bos kepiting terang-terangan bos kepiting bos micet